Doktorka, nalazimo se u nesvakidašnjoj situaciji, ali i sa i bez korone život ide dalje. Kakvo je vaše iskustvo sa trudnicama koje se sada porađaju? Šta im prolazi kroz glavu? Trudnice pred sam porođaj, čak i u nekim redovnim situacijama, su u nekoj dozi straha pred sam porođaj, od toga kakav će biti tok porođaja, kakav će biti ishod, šta će biti sa bebom, a u ovom trenutku taj strah je predimenzioniran sigurno, zato što bez obzira da li se radi o trudnicama koje su COVID pozitivne, pa imaju strah da li će se ozbiljnije razboleti, da li će im beba biti zdrava, ili se radi o trudnicama koje su bile sa nekim u kontaktu koji je pozitivan, pa je opet pojačan strah da li će biti one bolesne, da li će roditi zdravu bebu, ili se radi o zdravim trudnicama. Strahovi su verovatno mnogo intenzivniji nego što inače postoje. Prosto i zdrave trudnice se plaše kada dođu u porodilište da li će biti okružene samo zdravim porodiljama ili će biti u kontaktu sa nekim ko je suspektan ili ko je zaista pozitivan. Tako da ne možemo ni da pretpostavimo šta njima sve prođe kroz glavu. Ono što je vrlo karakteristično sad ovih dana u našem porodilištu su vrlo disciplinovane, vrlo smirene, vrlo strpljive i potpuno nekako i na njih je delovala ova situacija tako da su prosto disciplinovanije nego što su inače. Jedna od stvari koja ne može da se odloži ili stopira je upravo porođaj. Koji je vaš savet za sve trudnice koje čekaju porođaj? Možemo li ih malo ohrabriti? Mnogo je teško vrijeme i šta god da kažem, deluje sad možda više kao neka lepa priča da postoji neki razlog da budu ohrabrene, ali zaista postoji. Prvo, ono što je značajno medicinski je to da trudnice, kako kaže svetska literatura iz do sada vrlo skromnog iskustva, iako su pozitivne, iako su bolesne, obično su sa nekom lakšom ili sa srednjom teškom kliničkom slikom, tako da lakše prolaze nego ostali deo populacije, a deca još lakše. Naše neko iskustvo kaže od ovih svih mama koje su se sada porodili, koje su bile pozitivne, deca su uglavnom negativna. Tako da to prenošenje sa majke na bebu tokom trudnoće očigledno da nije moguće i da samo dovoljna higijena ruku, stavljanje maske, higijena površina, socijalno izdvojenost maksimalno od svih kontakata sa strane može da dovede do toga da mama ostane zdrava i da svoju bebu ne prenese sa taj virus na svoju bebu, odnosno da i beba ostane zdrava i da se rodi zdrava. Nije tako strašno kad su mame u pitanju, one su obično u ovo poslednje vreme se same po sebi već izolovale, tako da, a porodilišta su tako organizovana da zdrave trudnice idu u deo za zdrave trudnice, trudnice suspektne i COVID pozitivne u deo za pozitivne, ne dodiruju se jedne sa drugim, izolovane su jedne od drugih i ne postoji ta bojazan ako uđete zdravo u porodilište da ćete izaći sa pozitivni na virus. Tako da ima dosta razloga da ipak i u ovoj situaciji ne budu obeshrabrene. Doktorka, da li je drugačije sada organizovan porođaj? Ako jeste, po čemu se razlikuje? Porođaj je potpuno isti kao što je bio do sada, u smislu porođa se žene vaginalnim putem, sa epiduralu, bez epidurala, carskim rezom ako je to indikovano, to je sve isto. Jedina razlika je u tome što dosadašnje naša oprema kojom smo prisustvovali porođaju, što ginekolozi, što neonatolozi, ostalo osoblje koje je podrazumevalo kapu, masku i rukavice, sada je samo dodata još dodatne epidemiološke mere su u stvari primenjene i osim te opreme koriste se još skafanderi, odnosno zaštitni mantili tokom samog porođaja. Sve ostalo je potpuno isto kao što je bilo pre nego što je uvedeno vanredno stanje i pre nego što je počela čitava ova situacija. Ništa se nije promenilo. Najsrećniji dan za mamu je stigao, beba je došla na svet. Šta mamama savetujete u ovoj situaciji prilikom izlaska iz porodilišta? Da li ste uz neke uobičajene savete dodali još po neki koji bi im dodatno pomogao? Sve što smo do sada savetovali, savetujemo i dalje. Dojenje, ali dojenje naravno uz maksimalnu higijenu. Sa maskom na licu, bez obzira da li se radi o mamama koje su pozitivne ili suspektne ili su zdrave. U ovom trenutku ipak je preporučljivo da doje apsolutno, ali uz primjenu svih higijenskih mera. Pranje ruku, dezinfekcija sredina i naravno što je mnogo važno, nikakvi socijalni kontakti. Nažalost, nije to baš lako izvesti, ali je zaista neophodno u ovom trenutku kad je novorođenče u pitanju. Ono što smo mi dodatno uveli u kod žene koja izlazi iz našeg porodilišta je kontakt telefon sa nama gde može mama da komunicira po izlasku, zato što nisu više moguće takve posete iz poznate situacije domovima zdravlja i savjetovalištima, pa su mame u nekom narednom periodu
sami po sebi uplašene i potrebno im je neki savjet i kontakt. Mi smo im omogućili taj kontakt, da im depo izlaska iz porodilišta dobiju broj telefona, da mogu da nas pozovu, da se savjetuju, dobiju smernice kako da se ponašaju dalje, za šta god vezano za dojenje, vezano za virus, za to kome da se jave i tako dalje. To je jedina razlika u odnosu na ono stanje gde smo imali ambulantu i mogli tu decu da pregledamo za 10, 5, 15 dana kad je bilo potrebno. Mama je izašla iz porodilišta i tokom boravka kod kuće sa tek rođenom bebom, koliko često sada patronažna sestra obilazi mamu i bebu? Da li su sada ove posete možda proređene ili su nastavljene uobičajenim tokom? Posete su ipak malo proređene. Postoje dogovori patronažnih sestara sa mamama koliko često da dolaze, kad dolaze i kako, ali opet pominjem po milioniti put, vrlo je važno da i mama kad sačeka patronažnu sestru ima masku i svu potrebnu zaštitu koju treba da posjeduje. I patronažna sestra koja dolazi takođe je potrebno da ima masku, rukavice, kaljače, kapu i da se čitava površina i sve kada ona ode naravno dezinfikuje, peru se ruke i sve ono ostalo što je potrebno i u regularnim uslovima, a sada još intenzivnije nego do sada. Doktorka, kome mama može da se obrati za pomoć ili stručni savet imajući u vidu mere zabrane i ograničenje kretanja usled koronavirusa? I dalje postoje službe u domovima zdravlja, savetovališta, službe koje rade sa bolesnom decom, tercijarne ustanove, sekundarne ustanove, kojima roditelji mogu da se obrate, nezavisno od virusa. Ali primarno je savet da sede kod kuće i što manje iznose svoje novorođenče van kuće, ukoliko to zaista nije neophodno. Zbog toga smo, kao što sam rekla malo pre, mi dali, a pretpostavljam da su i druga porodilišta tako organizovala, nekakav kontakt telefon gde mogu neku bilo koju dilemu da imaju da razreše sa osobljem koje je za to edukovano. Kako posavetovati majku da se ne obazire na vesti o virusu, jer znamo da usled stresa može doći do gubitka mleka? A teško je sad baš reći mami nemoj da slušaš vesti, ali nekako mislim da je od svih tih informacija koje dolaze do nas, značajno da one to što čuju, da bude ono što je za njih korisno, a to je da u ovom trenutku nema socijalnih kontakata, nema nikakvih izlazaka napolje i druženja sa ljudima, da se koristi maska prilikom podoja, da se ruke peru besomučno, da i njihova deca kada dolaze, starije dete, kada hoće da pomogne bratu ili sestru, takođe mora da pere ruke i ima masku, da se dezinfikuju sve površine kad se ulazi i izlazi iz kuće i to je jedini savet, znači da sve one ružne vesti kojima smo okruženi zapravo ne slušaju koliko god mogu, ali da iz tih vesti izvuku one korisne informacije koje mogu pomoći u ovom trenutku. Tu su tate, starija deca. Kako oni mogu pomoći mami i bebi sada? Kao i u uobičajenoj situaciji. Sve isto, samo opet da ponovim isto. Pranje ruku, maske, neljubljenje bebe, smanjeni socijalni kontakti, sve isto kao što je do sada bilo. Koliko god je potrebno mami pomoć, treba joj pružiti. Kako biste posavetovali mamu kako da se opusti i uživa u majčinstvu u ovom trenutku? Nije lako posavetovati mamu ni u redovnim situacijama koje nisu vanredne, kao što je ova, kada svako od nas ima neki svoj lični, zdravstveni, profesionalni problem i vrlo često dolazimo u situaciju da u takvim običnim situacijama mame nama na izgled bez razloga deluju nezadovoljne i nisu srećne, po znacima navoda, što su se porodile baš u tom trenutku, a naročito sada. Čini mi se da je jedina stvar koju nekako, šta bi bio jedini savet koji bi oni mogli da dobiju je taj da budu zahvalne pre svega. Zahvalne na tome što su u ovako ružnom trenutku koji nas sve okružuje, one blagoslovene time da su dobile dete i da one su svoju ljubav, pažnju i energiju treba da usmere samo na to svoje dete. Da sve oni socijalni i drugi momenti koji su nam sada uskraćeni su na neki način dobro uskraćeni, jer ona može samo da se posveti toj svojoj porodici, svom detetu, na čemu će to dete biti nekada zahvalno. Tako da, za majke koje su se sad porodile ovaj strašni virus, pošto su došle kući sa zdravim detetom i nije tako strašan, treba samo da vole, maze, pazi, doje svoje dete i sve je ostalo u redu.